नमस्ते मणिपुर मणिपुर के लोगों जी तो आज हम लेकर आए मुर्गी के चिकन थाइट्स, बड़े बड़े मोटे मोटे थाइट्स है। मोटे मोटे थाइट्स है। हमारे मणिपुर तो ये थुन कहते हैं, पर हिंदी पर ये चिकन बट से पहला शुरू करते हैं। 오빠 감사합니다. 그런데 맨날 그냥 불러지만 옌 동문에 옌 깨노네 봐 mafaigan 분노 정말 맡은 여거 정말 던져 làm gì đây có tôi mang bạn xin làm video gì làm nói với cái hai đi mang gì chứ Hindi đã mang quăng Hindi là xa rồi có có làm gì đây đấy tôi Hindi ngang gì tăng đi hay có yang khoai hay với thế đó hồi bắt đầu तो अभी से स्टार्ट करते हिंदी बोलना। không tôi đóคุณजी मैम जी Hindi đồng khai gì của मैम नमस्ते मणिपुर लोगों नमस्ते मणिपुर के लोगों जी today तो आज हम लेकर आए मुर्गी के चिकन थाइट्स, बड़े बड़े मोटे मोटे थाइट्स है। मोटे मोटे थाइट्स है। तो यहाँ पर प्याज नमक कुकुम्बर है और कलेजा के साथ, और ये है पानी ग्रेवी। तो शुरू करने से पहले हम सबको पहली बार ये चैनल को देखा है तो लाइक सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी कर दो। वेट तो खाने शुरू करते हैं भाई लोग। ये तो चिकन थाइट्स फर्स्ट ये हमारे मणिपुर तो ये थुन कहते हैं, पर हिंदी पर ये चिकन बट से पहला शुरू करते हैं। इसलिए क्या टेस्टी है भाई, वो पानी देने देते ग्रेवी देना थोड़ा सा नहीं ओके सडनली समोसा है अपन अच्छा है भाई। तो कैसा है टेस्ट स्वाद? अच्छा है। या ये तो खत्म हो गया एक साइड। तू तो मोटो है भाई। मैम 뭐야 그거 봐. 강대부 좀 하게 모두가 되는 나 봐. 이놈이 돼요. hindi 좀 아니야. hindi. kasi mo hindi. 그래 아니 슈브이네. 오케이. दो के लिए चाहिए। 아니 슈브 어때?
कई दिनों के बाद नहीं खाया है चिकन को। नहीं, बहुत दिनों के बाद खाया आज चिकन। ये माना है बराबर। बराबर। Terus aku mau tuh. Musuhnya temennya. Kita lempar aja भाई। मुझे बहुत गर्मी है नहीं, मैं मतलब ये खाना बहुत स्पाइसी है भाई। तुम्हारा मतलब चिकन करी और या राइस? राइस बहुत गर्म है। स्वाद तो अच्छा है भाई। तो मयाम हमारा छोटा बहन समझो अरे मैंने क्या क्यों हिंदी का छोटा बहन छोटा भाई ओ हमारे छोटा भाई को इससे है को करना पड़ेगा बिकॉज नहीं मुझे नहीं कटवाना because I want it more longer. ये जो भाई तेरे नाम इस वो पानी दे दो सिंधिंग मुझे खतरा नहीं बुझा नहीं तो अभी मैं यहाँ से वाले को कौन तो वाइट है मैं यहाँ मुझे कदा खिना कदा नाम दो सुगम देबा ऐ नान पोत जो लेबा सुगम नहीं गम दे होय ngang ngam rồi chứ mua được cái nhỉ mua luôn đi lồi मुझे रेप थी लोन थी अपनी माँ या dia itu saat tadi थोड़ा बोलो ना भाई डीपर वो बड़ा बाइट ना थे नहीं सही है mà mới hình như là bạn em nói chứ rồi đấy mà trên rồi cái tầm trên vào rồi mới trên luôn đó cái nói cái này mực sẽ पात्र
Okay. Wiper sum sit hai ko. Hai tao. Rồi từ kia TV cái hàng. คนนั้นพูดถูกคนนั้นเต็มเลยคำเดียว Hai cái gì? Làm TV chứ mình phụ đã mi thuộc cho phụ câu vậy. TV nó mi thuộc mình nè, mày làm nó mi thuộc cho phụ câu mình. Ai đi, ôi nhở. มันรีกันไหมครับ cái tao bảo Đúng Hindi vậy thì Hawaii giá sẽ plane này. Như dùng hay mà này. TV 무슨 니가 리는 생각이 봐. 응? Korea. 강주보. 오빠는 강태야. Cái này để nhìn mà nhìn không dám nhìn đâu. 막상 그래요. 나도 mới 버시 나가야 좀 해야지. hindi người tên là tên là 조카 양양 뭐. 조카 야미에 뭐 그래. 야는 오기군바 hindi 답도 그래. 근데 hindi 어디에 가더게 최장이에요. 그거 안 가. 그 hindi 강나 파람네. hindi 이제 진행 을 해야 된다. 그만 인을 남자 좀 인을 강해요. 네. 스군이 강나 때문에 hindi 이제 스군이 추공 가게. 스군가 코로나 또 오는 가게 아니 hindi 이제 좀 인을 그 가게 좀 따야 비용다. 왜냐면 시에시 아니야. 어떻게 강고에 시에 남아 고비 버후도 갑 많이 탁탁탁탁 또도 강보라. 못 어떻게 mana 맞죠. loco bus đâu rồi ở đâu đây không quan em ạ 또 오빠 감사합니다. 아, 망강해. 강저바이 that's 어느 스타일로? so this is the best this is the best chicken curry I ever had so this leg piece is very big and I'm totally full. My stomach is totally full. So we have some piece of this is wing piece and other are breast piece and precise piece. No, I can eat anymore, brother. Do you know what I mean? Yeah. uses khoai tao không gì thì cái tao kìa. This is a piece of chicken and it tastes good. Korea mà nhà khẳng định tên là mình Upa means very big. 아슬러도 자비는 당근이야. Tao chẳng xin nhỉ. Bỏ chai không nào đâu. 이게 이제 마루도. 응.
ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯅ ꯆꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯇꯩ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯣ ꯑꯁ ꯉꯝꯗꯦ ꯃꯨꯛꯇꯪ ꯇꯣ ꯃꯨꯛꯇꯪ 시작 뜬다 술로자 마 이거 뭐해 이게 này bữa dài nè 난 생감 줬어 Can I have some? 빵이 나오디 저거가 나오잖아 좋은 맘아 그냥 sao vậy đi phở Phải đồng nhiều cái tròn nữa. ấy phở đá kia phải không em xì bấm nè bạn đánh sao rồi không em ít phở nè bạn alo mình sẽ mong mong nè hai mươi điện chắc sẽ sẽ hậu được ma xa đi bạn trong cái thằng xa ra kìa rồi 지금 엄청 난이도 로에 누가 잘 하려나 짬 잘 나죠 분하래. 또 안 하면 길게 하고 싶어서. hả? Chắc gì phải cái món này. Oh shit. nhưng cái này được rồi Hello bang. Wasting food is a bad habit. em nghĩ là tinh hồn đi xin ông chân tay Đây đó. buộc tên tủ Tụi em khôi chỉ sao rồi được quá. làm được đấy bị thay lẽ thay vì chỉ lâu thì em khá này anh ạ phải nó xuôi thì đẹp mà đó hào về 감사합니다 오빠 Và sang yêu. 상이요 누나 hiện tại mình giờ तो आज के लिए तो हम यहाँ पर समातरम तो आज के लिए हम यहाँ पर खत्म करेंगे ये वीडियो. So for today we will end this video right now. Our stomach is full of rice, chicken, Our stomach and is other already thing. full with some chicken and rice, so we are going to end the video. So if you ever see this video, if you never dạ vâng là không biết đâu in sao mới ăn phạm này đâu mà xin người ta xin giờ cái do ma'am na ku video si an being with
like, share, subscribe. subscribe upper to biramo daga Mathang video sing sing ti ba ba sing sing wa ya tra.